إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ಅದಲ್ಗೊಂಡ ಮೇ ವಾಹದಕ್ಕೊಮ್ಮಿದನಿ ಸಜ್ಜಿದೆಯ ಬೇಗತು ಪ್ರಥಮ ಇಲ್ಮೆರಿನ್ ಎಬ ವಾಹ ಫುಲ್ದಕ್ವ ನಮಾದುಗ ಸಜ್ಜಿದೆಯ ದೆನ್ ಕಿಯಾಮ ಮೀ ದೇರಕುಣುಗೆ ತೆರೆಯಿನ್ ಎಮ್ಮೆ ಮ್ಯಾವೆಗೆಂ ವಣಿ ಎಮ್ಮೆ ಮತಿರೆಗೆಂ ವಣಿ ಕೊನ್ ರುಕ್ನೆತ್ತೋ ಅದು ಅಲ್ಮಾ ಇಬ್ನುಲ್ ಕಯ್ಯಿಮ್ ವಿವಾಹಗೆನ್ನ ವಿದಾಳವಣಿ ಇಲ್ಮೆರಿನ್ ಮಿಕಮ್ಗ ವಣಿ ದೇಬೇಕನೋ ತಿಂಬೇಕ ದೇವಡಾಗಂ ಪೇ إبا علمر مدالوني نماذج إم مثير بكم واركونك إي القيامة أقول من سورة الفاتحة يا أدي قرآن كهم باتك يوم التكامي كلهم هن نهورون أي إبا فلم مدالوني إم فرد مكمل كي قيامك هن يرجع ميها كيا ذكر إكيرت القرآن كيهم أي إم مثير بكم وذكر من نماذج كي به مثير ذكر كي أي كيرت القرآن هم بيجيا أكيرت القرآن كي به ركنك كي به ركن واني إم مثير ركن كمان دين الله سبحانه وتعالى نماذج أمر كربا إربا بأمر كربا خاصة قيام جواهكين وقوموا لله قانتين وقوموا لله قانتين الله سبحانه وتعالى ميقوني عدد الله سبحانه وتعالى كمن تروى حالك أهرمي كلام حضرتك خضوع وركما خشوع وركما كيجا كلام حضرتك قلتبما دين خميفة دين رسول الله يكفان حديث فلق أبوي أفضل الصلاة طول القنوت نماذج إم ماتوري جنبا بيكي أي ديجو جنبا قنوته قنوت متى معناه كي أي الله أي قيام معناه كي الله سبحانه وتعالى حضرتك نماذج ميها كلهم هن هرون أي من قنوتك إما مي حديث فلق ماتشا أدي مكان توك ماتشا بروراجن بان علمرن دكوراجن وني قيام أي إم ماتوري ركنه أنا بان علمرن بدال وني إم نماذج ماتوري ركنه كي سجدة بيفهم بدال وني امفرتما رسول الله كان حديث لقام بني أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء الإمام مسلم أبو داود النسائي ما كروا حديث رسول الله كان صلى الله عليه وسلم بدال وني ألا إن حدا بركر بكلانجيا إم كاربا ألا إكلا إن حدا بركر بكلانجيا إم كتمبا حالتك إينا سجداga Allah subhanahu wa ta'ala taka sajidang onna bagote emima dua kurun tibami hun gino kurashe sajidaga tibami hun dua kurun gino kurashe mi en hadith ana hadith ki Ma'dan ibn Abi Talha ekiyon tabi'iyya be kale riwa karba hadith kale fanu daloni laqitu thawbana mawla rasulillah sallallahu alaihi wasallam فقلت حدثني بحديث عسى الله أن ينفعني به مي معدان ابن أبي طلحة يا بدالوني إكليك فانا بدل ميوني رسول الله إكفان صلى الله عليه وسلم كي عليك قطعة هنوي دين رسول الله إكفان صلى الله عليه وسلم منهم كربي صحابي كم جوا ثوبانا بدلهم إيه ميدنوني كل رسول الله إكفان قارهم كليك فانا لبدان فا حديث على كياد باشة إيه فهرج الله سبحانه وتعالى حديث على فهذا حاصل واقع مدور كده فانه هما ثوبان بدالوني عليك بالسجود فقال عليك بالسجود تبا جنا سجدة كرهته فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة ثوبان بدالوني تبا جنا سجدة كرهته هني رسول الله كفان صلى الله عليه وسلم حديث كرباتي تمكلا كفان أدسيمه الله سبحانه وتعالى كأبس علىكو إكلام جتك سجدة كفكم غوانم السجدة كسابون إينا الدرجة الله كحضرتك ما تبري نكربا نداهوته أدي السجدة كسابون إينا كفافين إينا كوشين الله سبحانه وتعالى عفو نكربا نداهوته أنا كهم كشورون سيقينوا السجدة كسابون إينا درجة ينفلكن دان أدي إينا كفافين فويكن دان دين معدان من حديث الواكر يتابع بك لكدالوني ثم لقيت أبا الدرداء فسألته فقال لي مثل ذلك معدان ابن أبي طلحة بدالوني دنت من
أبو الدرداء صلى الله عليه وسلم كان أصحابه كله أبو الدرداء بدل وجه أبو الدرداء بدل وجه ما ثوبان يكوري فدين تمن سؤال كفيمه يعني كي ثوبان أريد اسم إذني رسول الله فان حديث ولا كيا دبا هم أبو الدرداء أريد اسم إذني حديث ولا كيا دبا الله سبحانه وتعالى حضرتهم حديث جساب فادا اللي بيته إما أبو الدرداء وسام إفدين جواب دبيه هم مي كما إرشاد دبا نصح دبيه هذا سجدة جينا كرما إرشاد دبيه مينجي جي سجدة جمت وركم أنا حديثك ربيعة ابن كعب رسول الله كفان كروا حديث ربيعة ابن كعب الأسلمي إن رسول الله كفان رجوع ميدنوني رسول الله كفان صلى الله عليه وسلم كما كان إذن إني فرصة دبمو ربيعة ابن كعب الأسلمي ميدنوني أقول إذني خليك فانا أكيد سورجة قومه خليك فانا أكيد سورجة قومه سنابداك نامي برب ماتير إدمه برب بودو بينه آداغ كمنو كودا كمنو ورب بودو كمه إما رسول الله كفان صلى الله عليه وسلم إن الدفاع إرشادك أعني على نفسك بكثرة السجود أنا كتباتي إذا كنتك أرنا باقي دينو متك جينا إن سجد كراشة رسول الله كفان صلى الله عليه وسلم حديث الكرباني ربيعة جاريهوكا ربيعة مي إذا كنتك إيه رسول الله كفان جاريهوكا سورجة قبون إما إكنت رسول الله كفان صلى الله عليه وسلم الله حضرته إكنت كتك شفاعة تريودا قتما إهيه جعتون إكمل ده باقي جعتون جنا إن الله سبحانه وتعالى سجد كراشه إيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بشفاعة تريودا قنوني الله حضرته إني مدرج دبما إما الله سبحانه وتعالى حضرته رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعة تريودا قنوني رجع الشفاعة أهل وريك ربيعة هم ودا نومتك مي فدين جنا سجد كرما مي أمر كربني إما مي أقول من إمنا بسوين إرشاده أقول من بس رسول الله صلى الله عليه وسلم أكيد إكليك فانو قاريهوغا سورجي قبوما بينهم واكم قوانما إكليك فانو قاريهوغا أقول منك ميار شفاعة كان ندوين إكليك فان سورج قارين فاتي بيه كم الله حضرتهم أقول منا إذا بدانه إكليك فانو شفاعة أقول منا هم وادفما دين الشفاعة أهل ورينكم أقول من بجن داني الله سبحانه وتعالى أقول من كتمبه أقول من هي باقيهم إكمل تكا كورم إكمكي الله سبحانه وتعالى جنا سجدة كرون إيه ميكان تتكبلها ركا ميجني سجدة أكي أمادك إماركم كان دين أنا بعل أدرس ميكان بار لبي أنا كمكي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تباوى لبون إمة كوريك باوى لبون القرآن آية فهموني سورة العلق قال اقرأ باسم ربك الذي خلق مي آيات جهيجونا آية كم نقص مي سورة كمي أن كوريا من نفس آن إمي فرتن باوالبني بس ناودا كنا هم القرآن كي إمي فرتن باوالبن سورة كي مي كم قا علم رند كودا كنا أرجع آية كي مي كم قا كودا كنا أرجع مي سورة نمي فا إنني سجدة كرما أمر كربهم واسجد واقترب إما كلام فانو سجدة كرباش أدي الله سبحانه وتعالى كتنا ودا كنا واش إما مي إيه سنجني سجدة ما تيرك إما معنى كي الله سبحانه وتعالى رسول الله كفانا دبي إمي فرتما أمر فرتوا كتيرك منغوني إكلام سجدة كربهم أنا كم كي سجدة ما تيرك إنجا أنا كم كي سجدة كي إنسانا أتكا وإن إمي شرف في حال إنا دنيا كي إنا كرمتوانا حالة تو كتيرك إنا إمي شرف في حالتك سجدة كرم الله حضرت الله تكاشت سجدة كرم ميار مثالك أقول من كرمتي كا إم ميهكو أقول من إنسان كرمتي أورام كتام متي إنسان كم جاويس راسكله كم جاويس رئيس كم جاويس وزير كم جاويس كتام متي ميهك بس ميهك جاتو كا أقول من كتير ميهكو كوداوي إنا جاتو كا ركوعكم استشجعي تريبه بنيا أقول من دكاني إكلا تريبه استشجعي إنا كرمتي كا ركوع كرامي أقول من دكاني برا دش درجة ميه كم جا إنا أجن كم جا إنا شخصية من إنجليفا كم جا أقول من دكاني إما مي إنسان كرمتي كا كوداوي ميون كرمتي كا هيماوي ميون كرمتي كا ركوع سجود كراميهم إكما الله سبحانه وتعالى حضرتك نكمت به إكلام حضرتك ركوع سجود كراميها إم متوري إن إنسانك كرمتوانا إم متوري حالي إما حالتك إنسانك إنا دنيا كرمتوانا إم متوري حالك موار إم شرف في حالة بسمه كيف يقولون إسحاقك إم شرف في حالتك حالة بني حالتك إنسانا إن هداب لك كلامك إم جاك كرا حالي الله إن هداب لك كلامك الله سبحانه وتعالى إنسانا إم جاك حالتك إن سجدا قلنا وقوله إن إم الله إم كتما وقتك سجدا قلنا وقوله إم الله سبحانه وتعالى كتما وقوله إم شرف في وقوله هم إنسانا لبه إنسانا كرمته إم شرف في وقوله هم إنجيك سجدك إم شرف في ركونك
man ekiben to sharaf irwani e Allah subhanahu wa taala ga hadratuga nikmati bi barakan enage daraja matirwane Allah ga hadratuga dalil wa khudu' wa khushu' wa barakan enage karamat tirikan enage matverikan maakam matverikan dana ya khilafan Allah subhanahu wa taala fiwa em mi ga kurmati ga himawi barakan tiri baraka dabbi baraka ruku' kuri barakan enage daraja dani mistakun kurmati ga wes dabbi Allah ga hadratuga wes dani dabbi ema algon ruku' kuran jani khushu' kuran jani Allah subhanahu wa ta'ala hamakan Allah subhanahu wa ta'ala emmima bayin ilmerin izmanuga fatwa debba aada kaada gotum algon men rajya gonnaka mennu enemes aada kaada gotum bay tanta hunana emihun salam kurar khas ko badat mehna salam kurar wana boda gudu elana algon men bas commissar ka bay faran oy kannege hin gudulun e gudun e gotuga sey oy kamennu medenevi දිවිරාජ්‍යගේ එහා බඩක නොවේ අල්ගොන් දෙකුණ දන්දාග අල්ගොන් නොවේ දැන් නයිජීරියාගේ කො නයිජීරියාගේ අහුන් අල්ගොන් මෙන්න කරනකොට නයිජීරියාගේ සුයා මෙන්නු බය කබීලාත එමිහුන්ගේ බොඩත මිහිනා සලාන් කුරායරුග හම කකූ තිරිකොෆ වරබ් බොඩ තිරිවාන මිෆදෙන් තිරුුන්ගේ එගොතක වෙස් හුද්දකමන එම්බෙගේ මිස්මානුගේ අල්මෙරි ගරෙහුගා සවාල කරවනි මේ සෝදරබයාගේ අල්මෙරින් අරෙහුගා සවාල කරවනි ඇමරිකාගේ ඔලේ කීවා කුදින්තකේ එමිහුන් බාවරිවා කරාටේ kulahega mihun bonni karate kulahoga emihun ekala e daskodde mihaata ka guduwanje ema e daskodde e tamrin kodden hunna coach gata buni harmenge din ekmen hudden nukare ena buni embejja e guduwan kamenete hamekani bom hen lambalashe ema ewaha mi swal mukurani saudar biaga anmari garega swal krima e jawab ga khulasa ki efadaim bes botir kollum bes e okmen nune khudu' ge dalil kamge nikamete kam faala kodde fada harakatin mi insane kurimatiga muslima ko faala kurun ehma eggotuka wes ekkamennu ehma eggotuka wes mi gatuga kamen eden jewnu kam gavis en tiriwegen nuwana nikmetogen nuwana eden jeheni nafsuge karamata izzata ekiga maneki adab berkama eki ihtiram kurma ekiga dene algon menge mati mi hunna bodati mi hunna ihtiram kuran jehene adab berwan jehene ekamok mi kurimatiga wes nikametu menne ema midnevi nikmete be tirive ruku' ko sujud kurun eham ekotko bes Allah subhanahu wa ta'ala fewa en bes farata kalum ko gamana kamenu ehim farata kun algon men etching edik kamukian dair gaves emi hunna ekashena adabberi ihtiram ada kurun e ekame algon men ge berin ihtiram kurun jena adabberi wan jena min kurmatiga ekamo ke min kurmatiga salgon men kotwa kanu jena algon men emi ebege amati ga Allah ni'mata for kodde ba farata misalka musandin algon men hitroni emi hun algon men ihtiram kuran jena adabberi wan jena min shukru wan jena emi hunata ka hedu awas kuran jena ekamo emi kurmatiga kom nikmat wa kanu jena ekibegen to Allah subhanahu wa ta'ala wan insanu ma kurwa matir kurwa fa adi mu'minuna emi hun mu'minuna bitibe emi hun bani izzat de ba fa emi egotu ko bes nikmatu ngi oy kamennu adden anabba ilmer midal wani sajidaya qiyama midarakunuge terein reganuge namatoga emme matveregam wani qiyame dualuge namatoga emme matveregam wani sajidaya enකට දන්නවා කම් ගාන බයි මිබේ ෆම් විදාල වනි රේගණු ගානම එම්මෙ රංගලි ඛියාම් දිගු කුරුමේ එකෝ දුවාලුගේ නමාදු තවගා එම්මෙ රංගලි සජිදා ගින කුරුමේ මානේ ගිනගෙන සජිද කුරුම් නම මානේ ගිනගෙන රකාත කුරුම් ඒ ගිනගෙන සජිද කුරුම් එයි එම්මෙ හේවගේ දුවාලුගේ එකමකෝ රේගණුගා ඛියාම් දිගු කුරුම් මානේ ගින කියවුම් Quran kiyun diu kuru ekiben to ebe fam vidalwani Allah subhanahu wa ta'ala mi reganuge namada eboy qiyamul layl maniki regan qiyam mi kolam huru ema reganu kolam huru mi nan eboy reganuge namada de baba Quran gas hadith gas Allah subhanahu wa ta'ala suratul muzammil ga mengone qumil layla illa qalila qumil layla reganu lafzi mane ki reganu kale fan te doda ganna ashe re algon korwashe regan namaz kormo ngi amrful ema mitanga qiyam ginam yoti deifa regan ganamada hamega hadith ful gesabe man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi rasulullah kan hadith ful menani miyanna lafzu man qama ramadana regan duge alkan ramadan mo regan duge alkan kofemiya iman kama hakiga ikhlas kama hakiga iman kama hakiga murad ki ei mi mikam ge sunnakan dene hurgen tedukogen hurgen dengan Allah subhanahu wa ta'ala imam bagi hurgen nuni kura bisal kama qabul nukran ema iman kama hakiga mi alkan ge sunnakan tedukon hurgen adi Allah subhanahu wa ta'ala taka ikhlas re mi qiyamul layl galkan ramadan mo ko fikam gawanam enetaka enage iswedi huriya fa fusan wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith rogam irshad bani komegas mi hadith gas mi qiyam minam yoti debifa
රේගෙ නමාද එහෙම එක්කොතකස් දුවාලුගේ නමාදක එක්කොතකස් නුකියන ඛියාමුන් නහාරකේ දුවාලුගේ එකමක රේගණු කලකම් මෙකනේ ඛියාමුල් ලයිල එහෙම මිබේෆ්ලෝ මිවිදාල්වනි රේගණු ගා විජ්ජියා එම්මෙ රංගලි එම්මෙ හෙවරුකුණකේ මත රුකුණකේ ඛියාම එකමක දුවාලුගේ විජ්ජියා සජිදේ එහෙම රසූලුල්ලාහ් ඉක්ෆාන් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් රේගණු අලකම් කරබා ඉරුගා රේ අලකම් කරබා ඉරුගා එකලෙක්ෆාන් රේගණු මිකරබණි 11 රකයි නොද 13 රකයි එවර එගොතකස් ගිනේ නොකරබා එකමක මි රකඅතම් මිකරබණි කිනතෝ මි රකඅතම් මිකරබණි ඒගේ එර රකඅතක එකලෙක්ෆාන් එබ සූරතුල් බකරා සූරතුන් නිසා දැන් සූරත් අල් ඉම්රාන් මි තින් සූරෙන් එබ කිවා විදාලුවේ එම්මෙ රකඅතෙක්ග එම ඉංගල්ගම් නෙගෙච්චකේ එකල ඛියාම දිගු කරවා මින්බර එම මිෆදෙන් දිගු ඛියාමක එකීග මින්බර රසූලුල්ලාහ් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් මි රකඅතම් මිකරබණි එකමක දුවාලුගේ සුන්නන් නමාත් තකා බේකතුන් එක්ගොතක වෙස් වාරද ෆකානේ ඉබ්න් අල් ඛයම් විදාලවනි රහිමහුල්ලාහ් එක්ගොතක වෙස් එකලෙක් ෆානුගේ සුන්නන් නමාත් දිව කරවාකමක දුවාලුගේ නමාත් දිව කරවාකමක එක්ගොතක වෙස් වාරද ෆකානේ صح سندك نوتا انو مسغتكم رسول الله اكفان فرابون එකලෙක් ෆානුන් දුවාලු කරා සුන්නන් නමාත් දිව කරවාකමක සාබද ෆකානේ කො රේගන් මිකරබා නමාත් ඕගා රේයල්කමක ඛියාමුල් ලෛලක මිකරබනි කියනතෝ බකරා සූරෙන් ෆරතම් විදාලවනි දැන් සූරතුන් නිසා කියවා විදාලවනි දැන් සූරත් අල් ඉම්රාන් කියවා විදාලවනි මිකුත දිව කරමනේ එකම දුවාලගේ නමාත කරපණි ලුයිලිවිකොන් කුරුකුරුකොන් අන්දනි බර ලුයිකොන් එහෙමම මිසාලක දුවාලහම් ෆෂ්මාය කියන නමාත ෆස් නමාතගේ සුන්නත් බස් එකලෙක් ෆාන් කරපණි බර ලුයිකොන් එහෙම බයි පාර බයි අස්හාබක ආයිෂා ෆාන් මිසාලක විදාලවනි එකලෙක් ෆාන් ඒ නමාතුගා සූරතුල් ෆාතිහා කියවා විදාලුවේ බාවේ එහෙම ඉෆදයින් ලුයිකොන් මි දුවාලගේ නමාත මි කරපණි දැන් ඉබ්න් ඛයම් විදාලවා ගොතක ابن القيم اسمي نقول كروني ابن القيم الشيخ انا استاذ الامام ابن تيميه بس ابن تيميه صد ابن القيم استاذ كربا بس ولكي حقيقتها مي دركن كي اسمه ابرغه ماتير ما دركن الصواب انهما سواء ابن تيميه بدالوني رغوتكي مي دركن كي اسمه هم بغما ماتير دركن اي ابن تيميه بدالون القيام افضل بذكري قيام اي ඒගේ දික්රුගේ සාබුන් එම් මතිරුගේ මාරකුනේ එකමකෝ වස්සුජූදු අෆ්දලු බිහයති එකමකෝ සජිදේකි ඒගේ හයअतගේ සාබුන් ඒ හිමෙනිකම් වා ගොතගේ සාබුන් එම් මතිරුගේ මාරකුනේ අද ඛියාම එම් මතිරුගේ මනේ ඒගේ දික්රුගේ සාබුන් ඒ දික්රුගේ කියත් කුරාන් එකමකෝ රුකූ සජිදා එම් මතිරුගේ මනේ ඒ සජිදාගේ ඔන්න හාලත ගොතුන් ඒ අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා ටක ඒනගේ නික්කුරි ඒනගේ එම් අසීස් ගුණවම් enage moonu enani bimmatiige jassafa bimmatiige fasganduga veliganuga jassafa menani Allah subhanahu wa ta'ala ge wajhu voltaka ena Allah ge hadratuga enage nikmetuga me faal korani Allah subhanahu wa ta'ala ena ede minbar iklange hadratuga ena kandataken edi adi iklange ena biruganna minbar haam kurmattaka in effis mihe kurmatige ena nukrane kame kurani enage nikkuri bimmatiige jassafa enage nikkuri ehirvus nikuriga hirvus he hakalani ema mi himenifawa halatu gotum balar emme matveri rukunake adin algonam balmahinga sajida begotum wahdakar sajida kurba rasulullah ikfan sallallahu alaihi wasallam sajida kurba gota begotum algon kumme sajida nawaf wahakani malana ademi fartamakaki rasulullah ikfan sallallahu alaihi wasallam sajida badagin namarga ikle ikfanu සජිදාග ඔන්නවායරුග එකලෙක් ෆානුගේ ඉංගිලි ෆුලුත හුන්නනි ජස්සවාපා එක රුකුමුග ඉංගිලි ෆුලුත හුන්නනි ෆේ කරවාපා එක ඉංගනි වයිල් ඉබ්න හජර් දවා කරවා හදීස්ග එකලෙක් ෆානු විදාරවනි රදියල්ලාහු අන්හු أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرج بين أصابعه وإذا سجد ضم أصابعه وائل بن حجر بدالوني رسول الله صلى الله عليه وسلم ركوع كربافيا إكليك فانو إنجيل فلتا في كرباي إكمكو سجد كربافيا إكليك فانو إنجيل فلتا إنجيل أنا إنجيل جسوا فباتوي مي الإمام حاكم روا كربا حديثا أدي حديث صحكم غا بدالو غا الإمام الذهبي إكمان إبسوداغنوا دين هم إيكوتا أدي مي إنجيلتا ركوع غونر إذا كاكو ماني كاكولوغا مي ألغون مينغا جساف غونرغا ركوع غا إنجيلتا باتاني فيكوفا إكمان سجدا غونرغا إنجيلتا باتاني جسافا دين علمير بدالواني سبل السلام كمؤلف الأمير الصنعاني رحمه الله بدالواني إيجي حكمتك أي إنجيلتا جساف إنجيلا نيجي جساف بيت نوك بينوكي أي هريها إنجي جبس
qible kurmatla gota betume e ingili fekofiya huriya ingi nunnana qible kurmatla be gota kashe den ingilita fekurwa kam ga wanam ikle ekfanu ga aplues arikatta fekurwa haluga ikle ekfanu sajida kurabani ibn buhayna abdullah ibn buhayna ikun ashab ekle kurwa kurabani rasulullah ekfan sallallahu alaihi wasallam abdullah ibn buhayna bidalwani kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha sajada yajnahu fi sujudihi hatta yura wadhu ibtayhi abdullah ibn buhayna bidalwani rasulullah ekfan sallallahu alaihi wasallam namaz ful kurabba iruga ikle ekfan sajida kurabba fiya ikle ekfanunge sajidaga ikle ekfanuga appulu arikatta fe kurabbe e fe kurubumuga ikle ekfanuga kile peppulu hama vejjum maddanda ikle ekfan appulu arikatta fe kurabbe mi abdullah ibn buhayna mi enage namfulaki abdullah ibn malik ibn al-qashb den buhayna ki enage mammagena e ashabe kale ikle ekfan aharawi muayat ekfanunge verikamuga e hijran fansas hataruna hara fansas avana hara demeduga ehma mi algon men sajida kurakam gawanama e ay bahtan jeheni arikatta fekofa arikatta fekofa bahta iruga attila bimmati jassafa arikatta fekofa behtumuge beenumaki almerum vidalwani ei huriha gunawantake ves heyogotuga sajida kurmattake ehen nuni vijja bayfara e ay ma arikatta karikofa bahta fiya ma boda moona burave gobedane emima moona burave nefata kommes baraka taduwe ekalakan kame vedane nota nefata nota nikuriya taduwaga vedane emima pima sajida gonner attilage maccabes buravama boda fasehewani de arikatta ay fekofa behetima ehma egota rasulullah ekwan sallallahu alaihi wasallam hikanta karbe ane sabaki anmeram vidalwani arikatta ay fekofa bebume emme ರೀತಿ ಗೊತ್ತಕಿ ಎನ್ನೂನಿ ವಿಯ ಅರಿಕಟ್ಟ ಐ ಕಾರಕಫ ಬೆಹಟ್ಟಿಮ ಎ ಮೆ ವತ್ತರ್ವಣಿ ಕಣ್ಣೆ ಮೀಹೆಗೆ ಮೀಹೆಕು ಕುರಾ ಸಜಿದಕಾಯ ಎಮ ಕಣ್ಣೆ ಮೀಹುಂಗೆ ಸಿಫೆಯ ದುರಹಲು ಮಟ್ಟಕವೆಸ್ ದುರಹಲು ಮುವೆಸ್ ಈ ಮಿಕಮುಗೆ ಎಂ ಹಿಕ್ಮತಿಕೆ ಕಮ್ಮೆಗಸ್ ಐ ಅರಿಕಟ್ಟ ಫೇಕೋಫ ಬೆಹಟುಂ ಈ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಫಾನ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಕಂತ ಕರವಾಗ ದೆನ್ ಅಬು ಹುಮೈದ್ riwa karwa hadith ka rasulullah sallallahu alaihi wasallam namaz fulsifu karumaga kelefan riwa karwa hadith ga bidalwani idha sajada farraja bayna fakhidayhi ghayra hamilin batnahu ala shay'in min fakhidayhi rasulullah abu humayd bidalwani rasulullah sallallahu alaihi wasallam sajida karwa fiya kelefanu sajida karwa mi faage ma kalwamas defage de ma kalwamas durhali karwa durhali karwa adi eklega faanunge bandufulu egotuka ves maakaluwa mahuga nujessave maneki egotuka ves faagenes nota bandugenes faaga jassaf nota mi faaga fanamas ganuga jassava egotuka nune rasulullah sallallahu alaihi wasallam sajida gonnoni kon sajida gonno ayruga mi defalamas gan nota maakaluwa mas durkurabbai adi durkurabba fa eklega faanuge bandufulu ves e maakaluwa mas ganda durkurabba fa babbai ಅದು ಕಿಯಾ ಮೆಮರಕ ತಮ್ಮ ಎದುರು ಕರೋಣ ಮಾನೇಕಿ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ sallallahu alaihi wasallam ಬಂಡಫುಳು ಇನ್ನೊಂದು ಏಕತಕ ಸೆಗಲೆ ಫಾನ್ ಫಾತಿ ಮಾಕಳುವ ಮೌಗ ಜೀಫಾ ಇನ್ನೂನೆ ಎಮ ಅಲ್ಮರಂ ವಿದಾಳವನಿ ನೋತ ಮಿ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಕಿಬೆನ್ ಅಲ್ಮರಂ ನಕಲು ಕರಬನಿ ಅಸ್ಹಾಬೆಕನ ಎಕಲೆ ಫಾನ್ ನಮಾಜ್ ಫುಲ್ ಸಿಫ್ ಕರಬಮಗ ಎಕಲೆ ಫಾನ್ ಬಂಡಫುಳು ಮಿ ಮಾಕಳುವ ಮೌಗ ನುಜಹಿ ಉನ್ನ ಇರು ಎಕಲೆ ಫಾನ್ ಬಂಡಫುಳು ಉನ್ನ ಇಫುಲಿಫಾ ಮಾನೇಕಿ ಎಕಲೆ ಫಾನ್ ಬಂಡಫುಳ ಬಿಮ್ಮಚ್ಚ ದೇತರೆಯಿನ್ ಮಿ ಬೇವೆಫುಳು ಮಿ ವಿದಾಳವನಿ ಜನವಾರ ಎದೇತರೆನ್ ದಾನ್ ಉಳ್ನುಕಂ ಗಾವಿಯಸ್ ದೇವೆ ವರ್ವಾನೆ ಮಾನೇಕ ಆದಾಗೆ ಜನವಾರ ಮಿಸಾಲಕ ಕುಕುಳೆನ್ ಹಾಲೆ ಮುಸಳೆ ನೋತ ಕುಡ ವರೆಗೆ ಬಕರಿಯೆ ekle faanunge bandufula e bimmacha deeteren daangunu kam gaawes daane jaaga onnaane den hama abu humayd ge hadith ke melani anna nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idha sajada amkana anfahu wa jabhatahu min al-ard wa nahha yadayhi an janbayhi wa wada'a kaffayhi hadwa min kabayhi abu humayd dalwani rasulullah sallallahu alaihi wasallam sajda karbafiya ekle faanu ge ne faypula ekle faanu ge nikuriya
bimmatiga nikan rangala sabitu onna fadain babawai mane kiri kiri ajhevar kanu hama nikan rangala bimmatiga hamajhe minwara nefata nikuri eklekfanu ge nikuri fula nefapulu bimmatiga jassawai hamajhe wara jassawai wanaha yadihi an jambahi adeklekfanu ge de arikashiflun eklekfanu ge de apulu durukurabbai kunwasdanon fadain wada'a kaffayhi hadwa min kabaihi ade eklekfanu ge apulu de attilapulu bimmatiga jaswaruga eklekfanu ge kondufula hamaga අයිතිල ජස්සවේ ඒ සජිදා ගොන්න මිහක එම්මේ රංගලන් හමජෙහිග ඔයවැනි එකතුම් මිදන්නවි අයි අයිතිල බිම්මතිග ජස්සා එරුගා ඒ අයිතිල කොණබ්බුරෙන් මා කුරියගෙන් ගොස් බලා හිසාබුග බාවඤ්ඤා ඒනගේ හුරිහා බර්ධනෙන් ඔන්නානි ගොස් බොලා නුවත හම අයිතිල මා ෆාතක් ගෙනස් ඒනගේ බඩා හිසාබුග ෆුලා හිසාබුග අයිතිල බාබා ෆියාවස් ඒනක හම්ජෙහිලාගෙන නොයවැනි එම්මේ හමජෙහිගෙන් එම්මේ හේගොතක ඔයවැනි රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් මේ නමුනා දෙකේ ෆදෙන් algon tren sajida kuramiya ko enage de ay tila konda hisabu ga ummatiga babawa den enage de ay de ari katta fekofa adi enage moonu e nikuriya nega bimmatiga anglan hamjihila fadayin jassalum emima mi sajida ge gunwantan erun onnani anglan hamjihifa ema sajida gunwanta ki عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه رواك رافدين حي قنوني اكليكفان بدالوني انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا سجد العبد سجد معه 7 آراب وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه عباس رضي الله عنه بدالوني رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث الكرباتي عباس بن ادرسبيه رسول الله حديث الكربيه علكو هذا الله سبحانه وتعالى علكو سجدكم فيكم غوانما انيا كيغا انغا حي قنون سجد قرانه اي انغا مونا ಏನಗೆ ದೆ ಅತ್ತಿಲೆಯ ಏನಗೆ ದೆ ಕಕುಲ ಅದಿ ಏನಗೆ ದೆ ಫಾತಿಲೈ ಮಿ ಇಮ ಮಿ ವರ್ಗಿನ ಬೇವೆ ಫರು ವಾಕರಫ ಹದಿದೆ ಅದೆಂ ಮಿ ಮೂನುಗೆ ತೆರೆಗೆ ಹಿಮಿನಿಗೆ ದಾಣಿ ಈ ನಿಕುರಿಯ ನೇಫೆಂ ಏಕ ಇಂಗೆ ಗೊತ್ತಕಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಇಬ್ನ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ ರಿವಾಕರಫ ಹದೀಸ್ಗ ಏಕಲ ಇಕ್ಫಾನ್ ವಿದಾಲ್ವನಿ أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على 7 أعضاء ولا يكف شعرا ولا ثوبا الجبهة واليدين والركبتين والرجلين عبد الله بن عباس بدالوني رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بيجن بيه يعني رسول الله أمر بيجن بيه إن عبد الله بن عباس بدال وجيه أو كم يجني رسول الله سبحانه وتعالى كربافا أمر كمي إما رسول الله أمر قرآن فرات النونان الله سبحانه وتعالى فيها إما رسول الله بني أمر كربيجن هاي جنون كمتشا سجد كربمان أي هاي جنون كمتشا سجد كربمان أدي سجد كربا إرجع فيرام نوتا استشغلوا إكهر نكورما دين إف هاي جنوانكي نيكوريا دياتا دي كاكولا أدي دفعتلي دين إهن لفظ جامعاني قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على 7 أعظم على الجبهة وأشار بيده على أنفه واليدين وأشار بيده على أنفه أمرت أن أسجد على 7 أعظم على الجبهة وأشار بيده على أنفه واليدين والركبتين والقدمين رسول الله يكفى ملفظ معنى رسول الله يكفى حديث في الكربني تمن كلا يكفى هاي خاشي غندك مچا بروداغن سجد كرب ماني امر كرب بيگنه اي نيكوريا د نيكوريا vidalo ekle ekfanu aplo meshara كربني نيفتا دين دياتا ادي ديكاكولا دفاتلي ان الروايه كمياني امرت ان اسجد على 7 لا اكفت الشعر ولا الثياب رسول الله كان حديث الكربني خطر هاي ಗುಣವನೆಗೆ ಮಚ್ಚ ಸಜಿದ ಕುರ್ಮತ್ ಮಂಕಲೆ ಫಾನ ಬನಿ ಅಮರು ಕರಬೇಗೆನೆ ಅದಿ ಇಸ್ತಟ್ಟ ಅದಿ ಫೇರಾ ಏಕಹರ ನುಕುರ್ಮ ಫೇ ನುಕುರ್ಮ ವೆಸ್ವನಿ ಅಮರು ಕರಬೇಗೆನೆ ಏಯ್ ನಿಕ್ಕುರಿಯಾ ನೇಫತ ಅದಿ ದೆ ಅತ್ತಿಲಿಯಾ ದೆ ಅತ ದೇಕಾಕುಲ ದಿಫಾತಿಲೆ ಮಿತಾಂಗ ಮಿ ಹದೀತ್ಗ ಹತರ್ ಹೈ ಕಾಶಿಗಂಡೆಗೆ ಮಚ್ಚ ಸಜಿದ ಕುರ್ಮ ಅಮರು ವೇಗಿನ್ನೆ ಬಾಹುಗೆ ಮುರಾದಕಿ ವಸ್ಫುಳುಗೆ ಮುರಾದಕಿ ಎಗುತ್ಕವೆಸ್ ಹೈ ಕಾಶಿಗಣೆನ್ನು ಏಕಮಕು ಎತ ದಾವರ್ ಕಾಶಿತಾಕು ಎಕುಲೆವಿಗಂವ ಹೈ ಗುಣವನೆ ಮಾನಕಿ ಮೀನ್ ಎವ್ವೆಸ್ ಗುಣವನೆಕಿ ಹಮೇಕನೆ ಎಮ್ಮೆ ಕಾಶಿಗಣಕು ಒನ್ನ ಗುಣವನೆನ್ನು ಯಾಲ್ಮಿರಂಗೆ ಮಾ ಕುರಿಸುರಸ್ ಮಿ ಹದೀಸ್ ತಫ್ಸೀರ್ ಕರ್ಬಾರ್ಗ ವಿದಾಲ್ವನಿ ಮಿತಾಂಗ ಮಿ ಹೈ ಕಾಶಿಗಣಗೆ ಮಾನಕಿ ಏಯ್
adadu gotun hay kashgan nune ekamaku baar kashta kun eklevegen ba bodu hay kashganduge komme kashgandeki eta baar kashta kun eklevegen ba majmu'a maneki atu hunana baar kashta bolaki eta baar kashta kun eklevegen guligen hunna kashgande wata gunamane hame gota fatila gas baar kashta hunana ema mi kashige mitanga muradaki gunaman eta baar kashta kun eklevegen ba den ekashtauge majmu'a eklevegen ba kashgande गुलिफावा ती वेया एक कट्टेग मकाम देफावा एक गुणमने एमा ए हाय गुणों के मच्चा रसूलुल्लाह सजदा कुरमा रसूलुल्लाह इकफान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमर करे मने एमा ए अमर फुल के ई अलगन मनवस वेफावा अमरे दिन एकले इकफान मी निकुरी के वाह के विदाल वेरुगा नेफता में इशारा करमनी एमा इंगे चिकी निकुरी जस्सा रुगा नेफबस जसन जेहने का एमा बाइंग अलमर दकड़ा गनवा गोतुगा sajida qura'aruga e sajida furiham wegen dani emme hegotuga rangogotuga sajida kurweni nefata nikuriya debawas jasima den ennamas ebefulunga meduga khilaf dagen noni puriya mes ebas dagen no hisab emme rangogotuga sajida kurmattaka nefata nikuriya debawas jasan jehen kama ehma goden ebefulun khilaf dagen noni mi nefan mujassafi nama sajida sahwana he notanwane nefan mujassa meka nikuri jassaga sajida sahwana he notanwane nuota nefen jassafa nikur nujassafiya sahawana he notanwane komme ka surya ilmen svidalwa gotuga nefen nujassikam ga vias nikuri jassafiya sahawane namadu sahawane enwas ege me furiyamega ati du kalefa ehma namadu e batil wegen nudana enwas al hasan al basri kiben riwayat ibn al munzir naqlu karwani vidalwani al hasan vidalwani nefen nujassafikam ga wanama enamat alun i'ada kuran jehene den abu hanifa ga arihuga nefe jassafa nikur nujassafiya nikur nujassikam ga vis namatu sahha enamas e me friyama gotanno emrangal gotanno den ehen ilmerin bar gina ilmerin dekda ganwa tuga nefata nikuriya de ba ekkon jessun ei komme wajibennun enamas e rangal goy ema wajibennun kam ga medanne we nikuri hame kana jessum fude kamuga imam shafi'i ge bes ebbas fu onani ekamako emme rangal gotake me gotake hirabe fu stala fude nikuriya nefata debas jessum den misalaka mizmanu kana me an ala mihum aano alagan huragam iskura namadu sahama e bis masalenu e aano alagan hunna halat gawas enage nikuriya nefata bimmati ga jasse kam gawanama hama aan nunuga namadu kure siham e bis masalenu enames aano nunuga namadu kuran himun jehkam gawanama e enage amila masale kum egas muhimmu kamaki nefata nikuriya e hama jihigam wa gotuga bimmati ga jessum den mitanga rasulullah ikfan sallallahu alaihi wasallam feeraves adi istashvis ekahare nokuruma amru kuraifa wahaka ekleifana vidalwani baaneki e istashi ekahare kuran ulum nota feera ekahare kuran ulumuge saw ulum e namaduge terega ekkamen nune den ekama bedu almarin bisnawa vidalwani ei faregga ekantan ehin kuran ulum namada sajida demu kuriga isargan mehin e baki gotagan hadala ehin edima e ena bodabumuge sifa yen eba ade den mi gunawanta jassayarga madane we nikuriya nefata at deatiliya dekakula defatiliya jassayarga ekotaka bes bimmati ga jassayarga hurehen otun ei kommen hurehen netun ei kommen shartanu e shartan nus kurwenata sabaki mi algon amgames kakuluga hurehen onnana awra niwa karakama gawanama kakuluga enage feran onnana emma kakula bimmacha deterega hurehen onnana denga me gota rasulullah ikfan sallallahu alaihi wasallam kibe riwayat fa bay riwayat toga ebe ikfan bay halat toga namaz kur virga ikfan ge ay qamis ge atfulu ikfan ge atil farwe fada gote ge manikon efadain ikfan atil jaswagen namaz kur bitan ema inge chiki atileya bimmacha de meduga hurhen akam gavis midani mifad hurhen akam gavis e namaz hum ehma sahha adi bay halat toga ebe rasulullah ikfan sallallahu alaihi wasallam ke ashabe be kalum ebebe flu namaz flu karaba erga bimmati hunu wegen dianu ebebe fluna ekama meduga undugu udagat me sabun sajida karaba erga ebebe flu moonu jassawa tanga ebebe flunge fera mum bay aluwa misalaka ebebe flu e la fera me algon mela kala gami hennu mihar salgon alma fennana arabiyin gitere mi hun la hedma ki fuder ko du ko hun hedme ema e fera mum ge bay
e muunu jassa taanga baawaafa ibeflon sajda korabani ekayngani Anas gifanu riwaya karwa hadith ke ekfanu dalwani kunna nusalli ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi shiddati al-har fa idha lam yastati' ahaduna an yumakkina jabhatahu min al-ardi basata thawbahu fasajada alayhi Anas gifanu dalwani Rasulullah ikfan sallallahu alaihi wasallam garihuga harmen namaz kuriruga hunu gadavegen harmenna nikkuri nota harmenge muunu bimmatiga jassan nukuladijjiya den harmenge fera eta fatura lafa egi matiga nikkuri jassaniye mi etan eta hadith riwaya karwa etan eta befun riwaya karwa hadith danawi imam rawahu al jamaa ibn wajha ek terega ashabu sunan guriya befun himinu dagen dan adi imam bukhari ya muslim ashabu sunan guriya befun himinu dagen wan imam mitanga midanno molechiki hunu wegen hunu gadwegen tibefuna ingoda ganwane Rasulullah ikfan sallallahu alaihi wasallam ge miskita kiwes ei hiya kore for miskita kam gaves ei gotuka ves talungali for tanenu ei etanga dule nota evese ke fedri fawn tanenu ehama fas gandu unnane den etange bimaki algon men divhi rajye ge ma tafat tane itantanga bimuga hunna veli algon men ge vejja war tafat wana algon men ge hunna miha dudu vejjen no hunnane ki algon men ge rattawuga mihunna veli hunu gadavegen gos menduru harwes e veli gandu eha bodaka hunen nuana ekamo tiwefum ballawa misalakan hile veli nuata hilein e bingandu harula funna tantanga hunu vejjiya ad khasako rajyege mahakala hunen nu mi arab peninsula ga saudi arabia nuata mi arabi qawm ta mihimne arabi qawm ta mi arabi jazira al arabia himne hisabu ganda hunu musun asia i warang hunu tane algonang hama gaanaka sawis gadir e jazira arabia ge heda koroni dadi fom midane ha midi nimige midia nota nimige midia hunu musumga baki ihsas kurawun hunu kan etange hunu kan e anna fen holin anna fen midane vi e fen du kurair airport ge honna fen wes algon furtama hikure ei fen kakka fa min fononi kan hunu kafa kurukuda fen kolen asia den fen hunu kam huttala hunnan jeni fen hu holande baki mige kurimesal gonde hen arabi qawmega misr gonde godugo tajribas nukre hunu musumuga sanna fen ham fudayer ka finiman dene mi ane fen holin anna fen ekko mitanga mi af fen mulin a tajriba ema ihsas komesara krono etange hunu kam hunna minbar ema algon men ita tasawwur krama hinga mi e fasgandu hunu wegen gosiya hunu musmego hunu gosiya warbuda hunu wana ema e halatuga ashabe kalonna ebe wefun sajida kuram mattaka e nikkuri jessam undugu hodaga tima ebe wefun mikraba kamaki ebe wefun ge feeramu ebe wefun ge nikkuri jessatanga alubada bafa mi sajida kuramani den mi haditha amad visnaf ilmren bidalone mi feeramaki mi ebe wefun e turukurvaga hunna feeramum bay ekal duwe fa onna komis bay salakat wefun sunodaga wana arabi gitre mi hun lafun jubba nota jilbab lafun re mi hun ga aingunna nikam fulako atum baybis atugon baybis ega alali vidana nota inum baybis alali vidana komis ekata ebe wefun turukurvaga hunna feeram ga bayin alani to nota ebe wefun itura gennawa feeramum bayin alubani to komeka sama degotak bes maana negidana hadithu ga egotak bes bayan karwa faane baki gotek ekma ko boda mi buraveni ebe wefun e turukurvaga hunna feeramum bayin alubani kama komeka mita algon menna beenum point ki ekala ebe wefun ge nikurifla mi sajida jaswa bimma deeterega ekala feeram yanani ema ege sabun egotak bes namad sahhaka man ebes burule narane namad hama irad karwa sahhay midane ema sajida jahanje gunwana bima deeterega onna huraha kunne egotak bes irad karya namad batul wegen nodane ema din adi ehin hadithega Abdullah ibn Abbas bidalwani laqad ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yawmin matirin wa huwa yattaqi at-tina idha sajada bi kisa'in alayhi yaj'aluhu duna yadayhi ila al-ard idha sajada Imam Ahmad riwayat wa hadithega Abdullah ibn Abbas bidalwani Rasulullah ikfan sallallahu alaihi wasallam bare behunu duwehega ekle ikfanu sajida kura biruga e bare behunu tanga ehunna mashin salame wadagat mattaka ekle ikfanu turkurbaga hunne rida kisa mut e rida ekle ikfanu ge atpulu ga aluwafa ekle ikfanu ga attila fluwes nima korwafa ekle ikfanu sajida korwe ekle ikfanu attila fluwes midane e atuga ad damwala wafa attila flu nima korwafa den
සජිදු කරබ්බයි ඒ එක්කල අතුග මාෂි නොත අල්ගොන මේ කියාගතනම කිසඩු එපදෙච්චෙන් හේකගේ නුදියු මට්ටක ඒ එතන්තාග ටෙලිෆෝන් එක සිංගඩා ගන්නවා එතාංග හුන්නානේ වෙලි ඒ කිසඩු වෙජ්ජේ මෙතන අල්ගොන මෙන්ගේ මේ වෙජ්ජා වර තෆාතුවාන අල්ගොන මෙන්ගේ මේ වෙලිගඬු hama nikan riitukon evvar kollafa temmalaafa den evvar kollafa diya sama irko hikayr hunnawa kudi kon atan annane edan taaga hunna beli by far algonda fa kurun ka farega mi algonda nuba ko hiwachi kanege beli mi kisadu hunnati kannege e veligande temmalaafa evvar kollafa den anner hunnani harko ema den anikas ekkala baare behunima anikas ekkala kisadu ta komeswaraka femmatmana ema e tanga namadu kura eruga kisadu atugan hekono nodu mattaka rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekle ke ferampul rida damwala bafa ekle ga appul bimmati ga nuje padagot mene e kisadu ga nuje padagot ka adwal bafa mi namaz ful karwani e mi ingecheki so e namaz kurmattaka sajid kurmattaka khas kore fama gunontaka bimmacha deterega mi anna echike sabunne e namaz sajida batulen wane ad namaz batulen wane adin anek point ki mi සජිදාගේ වාග දෙකමුග සජිදාගේ මතිවරිකම බෙහෙගතුන් අද සජිදා කී කුරස් දනන ෆදෙන් එම්මේ මතිවරි මායි රුකුන් අනිමෙරි මිදාලවනේ ඛියාමා එකීගා ඒබ්බුර මතිවරි රුකුනේ නමාදු ගානේ දැන් නමාද කී අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා කුතමට්ටක මියකු අල්ලාහ්ගේ හදරතක හුට්ටේ හුට්ටුම් කම්ගා වයරුගා සජිදේ කී ඒ ඉහානතුගා අල්ගොන් මෙන් දුආ කුරුන් එම්මේ එදෙවිගෙන් වා වගුතු adi sajida ki e sajida kurun digu kurun algon menattaka e digu kurum ge sabun iradu kuraya thawab ginagun wegen daane kame adi sajida kurun gina kurma kiwes ege sabun thawab ginagun wegen daane kame sajida kurun gina qur'an kiyana to sajida kurun algon menaka gina nukrwene ruku kom rak'ate ga hatar fas sajida nukrwene ekam sajida kurun gina qur'an gina namaz qur'an kom rak'ate ga kurwene de sajida ever sajida gina nukrwene den algon menattaka kurun stenen faden sajida ge wejja qur'an kiwage nuwane allah rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni ruku gaya sujud ga qur'an kiyo manakar bafa ekam qur'an kiyo manakar bafa algon menattaka meoni du'a kurun sajida ga sharu kar bafa du'a kurun sharu kar bafa meoni rasulullah sallallahu alaihi wasallam karbani kurun stenen faden aqrab ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid فاكثروا الدعاء فيه صلى الله عليه وسلم حديث الكربني ala en haddabul kar vikalangiya emme boda kuttamwa bagutaki en sajda gonna bagute ema sajda ga du'a kurun gina kurashe du'a miyamani devatterege du'a ibn qayyim dalawa faden ei sana dennuma kankaman ed dennamu ema du'a geterege debas minigembe anik allah algam sajda ga mikiya dhikru subhan rabbiyal ala bihamdi mi nota minus dhikurta mi ga meni sana ema eves du'ai de kankaman edi dannawa dennues eves sama du'ai algon men ha beenun kantaka allah hadratuka dannambi em irada karwiya e du'atan allah subhanahu wa taala ijab ko devane ema ijab ko deves nani dekotaka ei sana ge du'ai kam gawanama e miheka allah subhanahu wa taala thawab devane kamakan edi dannawa kam gawanama ene ede kanten irada karwiya fudwa devane himma devane emima gina ginain sajida kurun ei oikame sajida diu kurun ayo kame khas ko sunan namaz doga fard namaz doga imam miha banjene na faduga namaz kura mihunga hala den anekame ki sajida gulige dannawange anekame ki sajida ki e sajida ga sabun muslimu mu'minun faaga kurevigin daane anamen emihunna libigin dani sajida ga sabun na wudu ga sabun rasulullah kan hadith fulga maana go nane ad rasulullah sallallahu alaihi wasallam qiyam ad-duhuga eklek faana ingura ganwana eklek faana ummat ge mihun ema ashabe ekon dannawani huriya mihun ge terein eha baawar khalqatakum etnaka ibaru ka eklek faana ummat ge mihun eklek faana ingura ganwana kina kun toye sawal karane rasulullah kan hadithul karwa hadith fulge maana ka onnane baawar asteke ge terein estawge moonu ga den adi estawge faatila nuta faatawga hudukulage faaga kurayfa wakam gawanama e asta denhunna kalkulage nuwata rakkula brown kulaga asta kuterin faaga nuwana hije memer rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab debane mema den itlek fan bayan ko debane midenne fadein e muunutan alivegen wagotuga adi emihunga attilataka faatilatan alivegen wagotuga annani ei emihun wudu kura erga emihunge ata fennumuga sabun emihunga attilataka faatilatan alivegen dani huduwegen dani ekamo emihunge sajida kurmuga sabun emihunge muunutan alivegen dani ema sajida kurmuki midenne miha materi maakame
den Allah subhanahu wa ta'ala qiyamat duhuga mihunge hisab ballamafa narkawantere narake funuwa surgawantere surge funuwa den muslimunge terim ves ebayge faafata ka ekashena minwara azab devuma not faafata ka ekashigama kommes minwara ka azab devuma Allah subhanahu wa ta'ala nimwa mihun narake funuwana ema emihunge faafata ka ibara azab mafoga mihun narake nerwa surge badwana kommegas mihin narake bannan je mihun ves muslimun ves emihun narakaga tiberuga naraka kamun gendane emihunge hashiganduge huriha baatake ekamo sajidage sami sajida enage sajidage asar egotuka ves nukane emihunge moonu mati gona sajidage asar keun alifana onane Allah subhanahu wa ta'ala haram karwa ema ihaves mativeri kame sajida kurmake ema gina sajida kurun e algon men ekame adi sajida aga gina ir dhikr ko gina ir dua kurma algon men gina otume se ekame den algon men fa kur jena enkame sajida ga dakarga hama sajidiya gulige no sajida ga obba sajida dikuran je en sabe misalaka dunyawi sabe ves medweri medurun ga sabu ena sajida dikuri dukur kam ga ves egotu ves namaz baatulage no dana bay mi yikura fade medene sajida ga ena obba ena sajida ga onna mi medweri kommes dunyawi kame den ehem mima ekan matta ka ena sajida goti gineru ehin otumake egotu ves namaz baatulage dana kame nune ege dalilake rasulullah ikfan sallallahu alaihi wasallam eduhega asr namaduga nuwata mendur namaduga hunnoniko nuwata mendur namaduga rasulullah ikfan sallallahu alaihi wasallam wadagen nabi mendur namadu nuwata asr namada hasan gefan nuwata husain gefan goagen wadagen e hasan gefan nuwata husain gefan ekle gefan ga fatil faam pul kariga battama fa namad fettewima mi ekle gefan sajide wadagen wagotu ebe fulako mi hasan gefan nuwata husain gefan ebe fulako rasulullah ikfan ge burakash ful macca sawar woni ekle gefan ge burakash ful macca ara wadagen woni ema ekle gefan burakash ful macca ara wadagatmu ekle gefan mi sajida digu korwani eki koroto mi aragda ne husain gefan nuwata hasan gefan e tamba wadagen nande ema itu pul be fula kodo kujje ema eha sajida digu korbi ma fahum أصحابه كانوا ميدانون منتم حديث رواية كربا بيفلك ميدانوني بيفلك ميدانوني رفعت رأسي من بين الناس فإذا الصبي على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد من حديث رواية كربا بيفلك ميدانوني إيه مريها أمين كما سجداك تبا تمنى مي بو فلا بلالبني جنير وجين إنه بس بيفلك بس إنقدان وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان تكرر بكينك إما بلا والبني إرجع رسول الله أدرس النبي صلى الله عليه وسلم سجداك إكمل إكليك فان إكل تبل داركلهم كاف داركلهم مي النبي إكليك فان بركش في المتيجة دين بدالوني فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال الناس يا رسول الله إنك سجدت بين ظهراني صلاتك هذه سجدة أطلتها حتى ظننا أنه قد حدث أمر أو أنه يوحى إليك ده إكليك فان نماذج فرنيم ميستك وأصحابه كانوا إكليك فان دنوني رسول الله صلى الله عليه وسلم دنوني الله ورسوله مين ما دوغا كليك فان سجدة ديكوربا فيمه أهرمن كليك فان سجدة ديكوربي ممبرون أهرمن كمس كم بيكمن ديكوربي درجة نوت أهرمن هيوي كليك فان بحي لبودا كنمانية إن هي درجة كليك فان مي سجدة ديكوربا فيمه رسول الله كان حديث الكرماني كل ذلك لم يكن تين إبس كمن نوي ولكن ابني ارتحلني كما كو هارنج داريفل رسول الله كان حديث كان هارنج داريفل كليك فان كاف داريكلو هارنج داريفل هارنج كونم هارنج بركش ما سوار ويه هارنج داريفل هارنج ما سوار ويه فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته إما إينا داريف داريكلو إينا بينو إنه كنت فدمك كوريجا إينا أواس أروالا تمن كليك فانو ريودانو كتيه أده من يكون كبتاين بينون رسول الله فان كبركاش فلو مچا سوارك إندلا هما إكانتا كون نمالند رسول الله فان صلى الله عليه وسلم إنذار كرو هما ميكما كمي دنيا بيكمي هما مية كم سالا كم مس دنيا بيكما كتّا إيه نعنا ما دوغا مي سجد ديكول هما سجد ديكور مكو إيه قطبس نماذ باتولين دانه كمنو إنما دنيا بيكانتا كسوال كان دينو إيه أي كمنو ميكما كي مي رسول الله فان صلى الله عليه وسلم ميكانتا كره بيكما كي مي حقيقة توكا مي اكتو بس اكم غسابون سجد ذكرامكم ابس كان ملامات الحق كمنو اكم كليك فانا ميكم غسابون تعريف حقوني ادي كليك فانا اكم من دبي كبريت نمونا مي غني كودا كودين حمدردي بان جهن منبر كودا كودين اكم من اوغتر بان جهن منبر اما اكودين اس اكم من نماز كرا يرغا اس
algon menge gaamachin erikam gages e ekudinna ekotuko algon men echiken jena kamenu bar derakon algon menge tereke waaka by far kudukudin miskita badati me eba algon men by far hingamonu jeng wadaka miskita kudukudin vetun e ekotuko gos kamenu ade ekudin miskituga royes dan hembegen rasulullah sallallahu alaihi wasallam eglefan namatu fu fatta diukuran hip eglefan benu fulwa agotuga aves kujjak road iwadaga tima namatu ful kurkurabani e kontangon road to geega road ennu miskituga e kujjaga mamma e kujjaga waanga native e tuttu kujja road me iwadaga noni rasulullah sallallahu iwadaga tima ekkala e kujjaga mamma avas kuram benu manaka iwadaga nawati e namatu kurkurabani misna iwadaga nawa e kurukudu kujje rowarge tuttu kudin goagam sahabbe kala iwadaga noni namata ema adi algon men bisnanjena ezmanuga adi hunna algon men migen gule nepiya mifad echeserves emijja e haltu gaves rasulullah sallallahu alaihi wasallam egotukes mane nukarba tuttu kudin genom bes adikawata emma tuttu kudin nambaren tangole bodati kudin ekoma kudu kudin miskita genomi waran edevige maakame ekudin namadu kuran aadakur mattaka ehlen misna wadaganawa algon men ge adawatirin dushmanun emihunge kanisataka falitaka chi hulwala ferane kudu kudina ekudin hijjassa tafaat baawettuge bahanataka kantata dakkaga ekudin etentana gendan me masay kurani em algon me egotugo algon menge lakudin miskitun duruheliko gennuwane duruko gennuwane ennemes ekudin a sakrajjakam gawana ekudin hegotuga nasihat dene egotugo emihun miskitan aw mana kurani keno algon menge belumuge dashan ekudin miskitan aw ehama baranul kame adi algon men ekiga anna kudin hama kuri saftawga jaga ojjija kuri sattaka erumus ei manaka men egotugo kurmus denon faden hame kani imam miha bidigen enage faatu gonnen jeni namadu kuran inge adi qur'an wes danna miha ko sabaki e imam miha danna miha ko nota mihun te benjeni efada mihun e sabaki imam miha ge khalifa ka wan jehidana etere miha ko manike imam miha nengijja ena imam miha qur'an hadana tijja ena laden jehidana imam miha kushkurujja ena tasbih ken jehana imam miha hadath urujja ena imam miha dairuga ena ege badaluga imam ko wes wan jehidana ema itanga kuduko de gedes begenwana imam miha jege hama faatuga egama ko safuge mi tafatu kankoltoga faratoga e kudinge belanerinna ki anna kudakudin jaga oyjiya ekudin etentana gerun ehma ekudeges manakamanno emma elandana ekudin ekudeges fassakama je by far algon men eterega baim miskittoga ebti bema bodati mi hun tibe kudakujjaku ena bappeya ekiga nota belaneriya ke anaros e tankol is safakan arafiyama ama fonuadani ema visnawdana ekkala kujjaga kummes asare qur'an ema ekkala kujjaya miskita durhilwaga medurejja ek hadarkamato ema miskitan algon me kudaisuru hijjasan jehena ema egotuko miskita algon me durko genwana ema rasulullah sallallahu alaihi wasallam hasan gefan to husain gefan ekle gefan burgash promoja swari mes egotuko ebe ekle gefan ekurwaga me kurwan tan debbaga onnavi adiko wato ehin algon men ham ehin halitege inge rasulullah sallallahu alaihi wasallam umama ekle gefan ge kafa darikambalum zainab gefan ge darikambalum en darikambalum umama guwagen namadu kurabba qiyam gonnar urugagen hunnoni ruku badagen nomima bandamani aneka ruku mata dodagen aneka nangawagen urubani sajide badagen aneka bandamani hame egota baake muli namadu ges ekmana eda tupul darikambalum urugagen hunnabi ema mi maneki mihaves darajaves kudakudinna hamdardimu ogatarwen obate ade kudakudin mi namada gaakkurun ebote ema mikantan algon men danne jen den ade mi hadithun algon wahaka nimmalana sajida qur'anuga sajida kurmattaka echen elun ei ikkame ei gotuga wes manakamennu medene kurada nefade sahabe kanu beflonge feram mielwani hunumge sabun nota hasir mi carpet fattaketi nota musallafattaketi algon mihar mingula musallafattaketi elun ei gotuga wes manakamennu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikleifan namaz ful kurwarga khumra ei hama namadu kurar alang benu kura echen ekmako ei namadu kurar enage muli hashigandu ega bebe fada echenu hamekani enage nikkuri nota enage moonu fude minwarge kudukuda echen echeki e khumra miki echeki ei rasulullah sallallahu alaihi wasallam benu kura echen adi hasir ei wesama mi carpet algon men alagota gengule bawati gechen ei wes rasulullah benu kura adi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikle fanu mi takati naaluwa hama mus bimugaves namadu karvi ennemes algon men rajye gonnakamennu ehem bandata onnakame ei aslu ihara onnakamennu miskita daayarga ha maragalu duulala kaapetala funa miskita gas bay tantanga tiwefna finadaana mi hundane musallahi faage gos etanga en amille musalla fatrala ge namadu kuru ehem mi hunna amulin tafaatu weganege
ඒ එගොතක වස්තරාවක මෙන්නු එහෙම මීහුන්නා ඒ මුස්ලිමුන්නා හව නමාදු කරා ගොතන් නමාදු කරා මරංගල එහෙම දූල අලා පොන්න තනගාවස් ඒ දූලාග මතීග නමාදු කරා එහෙම නොජෙගෙන් ගෙයිම් මුසල්ලෙන් පාගෙන් ආස් නමාදු කරුම් ඒ එම්මෙ එදෙවිගේ මාරංග ගොතනු ඒනෝ එකල එහෙම මීහුන්න බොර තිමා මොලේ එහෙම මීහුන හීකුරේ පද ගොතන් ආසන දැන් දන්නම් මෙවලේ චි නමාදු කරා ඉරුගා වෙලිගනුගා නික්කුරි ජෙහුන් ඒ ගොතවස් ගෝස් කමෙන්නු රසූලුල්ලාහ් ඉක්ෆාන් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් බේ ඉදනේ පදෙන් එකලේ ෆානුන්ගේ මිස්කිතුගා නමාදු කරවන දුහෙගා අද මේ හදීස් වල ගොන වාක් නමාලානේ රසූලුල්ලාහ් ඉක්ෆාන් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් මිස්කිතුගා නමාදු කරවිරුගා බාරේ වෙහිගෙන් ඒ බින්ගණු තෙමිගෙන් මාෂි ඒ තිලවෙගෙන් අද නොත හිරෆුස් ෆද එච්ච මාෂි එකලේ ෆානුගේ නික්කුරිගා අද එකලේ ෆානුගේ නේෆෙප්ලුගා ඒගා අසර් හේකේ ගොත එකලේ ෆාන් නමාදු කරවා ෆෙබයි අද සහාබේකන වගමෙන් රිවා කරවනි රිවා කතව හදීස් ගමිනනි රසූලුල්ලාහ් ඉක්ෆාන් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගේ දොසරගා අබූ සঈද් අල් ඛිද්රි විදාල්වනි රසූලුල්ලාහ් ඉක්ෆාන් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගේ දොසරගා බාරේ වෙහුනි එකලේ ෆානුගේ මිස්කිතුම් ෆෙන් ලීකුයි අද එකලේ ෆානුගේ මිස්කිතුගේ හියා කරේ ෆානේ කියස් අල්ගොලම් මෙගින් ගොලේ ෆද ටිනකුන් ඊටකුන් නු හම කදුරුගේ ෆනුන් එම කදුරුගේ ෆන් ඒ හුරුමගේ සාමුන් එකල ෆෙන් ලීකුවගෙන් මිස්කිත ෆේබි දැන් මිස්කිතුගේ කුරේස් නෙෆද රසූලුල්ලාහ් ඉක්ෆාන් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් මිස්කිතගේ තනුන් ලයිෆාවට තනෙනු එම තනුන් ලයිෆාව තනක නුවා එරුගා එකල ෆෙන් ඔමුගේ සාබුන් වෙලිගඬ ෆෙන් ආම දෙන් උෆදානි මාෂි එහෙම රසූලුල්ලාහ් ඉක්ෆාන් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ඉහාලතුග නමාදු කරබි එහෙම නමාදු කරබීම අබූ සঈද් විදාලෝනි ෆඅබ්සරත් عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبهته وأنفه أثر الماء والطين أبو سعيد الخدري بدالواني تمنى دللون دشيمة رسول الله يكفان نكري فلا إكليك فان نيفة فلا ميد بنونغا رسول الله يكفان نكري فلو جيا إكليك فان نيفة فلوغا متى أدي فينوغ أثر متى تمن كليك فانو دكبدا غتيمة إما دنا نولي تيجي ألقون من إقود بس مي නික්කුරීග හිරවුස් හැකි දානති මිසාලක මග්මති නමාද කුරන් ජීවනි තීම නික්කුරීග වෙලි හැකි දානති නික්කුරීග නේ හිරවුස් හැකි දානති නමාද කුරන් අල්ගොන් මෙන් ජේලුම් වගෙන් නුවාන එම ඒ රංගොත කීවෙන්තෝ ඒ අදේකමක අල්ගොන් වෆාවන් ජනීර අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා හදරතුග නිකමෙතිකන් දරීලකන් ෆාල කුර මිමරක කලාංග හදරතුග අල්ගොන් මෙන් දරජ මතෙරගෙන් දාන රසූලුල්ලාහ් ඉක්ෆාන් බිදක විරීත නමුනා එකලෙක් ෆානුගේ නික්කුරි ෆුලුග එකලෙක් ෆානුගේ නෙෆ ෆුලුග මාෂි හුරි අබූ සঈද් අල් ඛිද්රි දාලවන තිමන්නගේ දෙලෝ එතන දුට්ටේ එහෙම ඒගොතන් අම මිසාලක අල්ගොන් මෙන් බසම වාරේග නමාදු කරන් ජෙහිගෙන් ඒ නමාදු කරමුග සජිද ජහන් මිජහුනි මිසාලක චක බිමක එම්බෙජ්ජා ඒගොතක වස් ජේනුමාන කමන්න මේ අල්ලාහ් වට්ටක ජහ සජිද වෙජ්ජා හම සජිද ජහන් බි එහෙම ඒගොතක වස් ඒ ජේනුමාන කමන්න සබගේ ඒ සජිදාගේ සවබන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අල්ගොන් මෙන්ගේ දරජ මතේර කරවාන ඉස්සතේර කරවාන කදරවර කරවාන ඒකමක දන්නවන්තෝ එහෙම මීහකට්ටක දුවකවස් තිමාගේ නික්කුරි بمتيك جسا لأنو دباتي إيه كتب بس أكملنا ألغم كورن جين كملنا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته